Dirljiva košarkaška večer u Los Angelesu gdje su Lakersi igrali prvi put nakon smrti Kobija Bryanta i upisali su poraz od Portlanda Marija Hezonje. U tužni Staples centar vodi vas Antonio Vuksanović. Bila je to vjerojatno najtužnija košarkaška utakmica. Utakmica zbog koje su mnogi ostali ispred dvorane. Jer u dvorani igrali su Los Angeles Lakersi prvi put otkako je poginula njihova legenda Kobe Bryant zajedno s kćeri Giannom i još 7 putnika. Bryantu u čast sinoć su svi na terenu imali isti broj i zvali su se kao on. U tužnoj uvodnoj ceremoniji svog prijatelja i rivala sjetio se veliki LeBron James. I want to continue along with my teammates to continue his legacy not only for this year, but as long as we can play the game of basketball that we love, because that's what Kobe Bryant will want. So in the words of Kobe Bryant, Mamba out, but in the words of us, not forgotten. Live on, brother. Staples centar sinoć je zasjao u žutom. Svaki navijač dobio je Bryantov dres. Jedina dva prazna mjesta bila su ona u prvom redu gdje su inače sjedili Kobe i njegova kćer. Sinoć je baš sve podsjećalo na njih. So me wearing the oversized jersey, me wearing the wristband, me wearing the finger sleeve, me wearing his shoes, just showing the appreciation and the love that he gave us way before he knew us. Ono za što nitko nije pitao bio je rezultat, ali nakon utakmice Lakersa i Portlanda na semaforu je pisala pobjeda Portlanda 127-119. Na parketu je bio i Mario Hezonja, upisao je tek 1 poen za goste, a nakon utakmice slavio nije nitko. Compared to what his family has to deal with, his closest friends have to deal with, us having to, honor him in that way and then play a game is a small thing. Pred obitelji Bryant ostao je još samo sprovod i službeni ispraćaj. Ova dvorana za to neće biti dovoljna. Razmatra se ispraćaj na nogometnom stadionu koji prima 80.000 ljudi, koji će i za tu priliku vjerojatno biti premalen.